Mae'r Bysgodes yn stori arbennig iawn. Dwi'n meddwl tan yn eitha diweddar mae llyfrau Cymraeg i blant wedi bod yn wyn iawn. A mae mor bwysig bod holl blant Cymru, pob un plentyn sy'n byw yma, yn gweld eu hunan mewn llyfrau. Roedd pawb yn cyfrannu yn oedolion a phlant, ond da chi byth yn gwybod be mae plant yn mynd i ddeud nesaf. This place helped me release that fear a bit. It brought out a bit of confidence, which helped me a lot in school and different places. We met like little kids who didn't know who they were. We've come to realize that some of them are really talented in drawing. I saw this project through their eyes. It has been confident to say, yes, I can do so many things. Hoff beth I am weithio ar y prosiect yma oedd Gymdeithas, y cymuned wnaethon ni adeiladu wrth fynd ati i sgwennu'r llyfr.